jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. تەماشەوانێ خانی تیڤی دەماوە خۆش بە هێویدارم ڕەوشاوە باش بە divê xelekê de ez ê hewl bidim dîsa hinek mijar û bûyerên Rojava Kurda hene şîrove bikin ka em binerin çil piştvan bûyerê han heye. Îro roja şemiyeyê 24 çileya pêşîn sibe eger informasyonên nû yani bûyerên nû rûbidin ew dimînin ji siberê ez niha li gorî tiştê ku heyî di medya Kurd di medya cîhanî de belav bûne derbarê van mijarê hanê de ez ê li ser wan biaxivim. Dema ku ev xelek were belavkirin roja sêşemê dibe ku tiştên nû biqewimin yan jî informasyonên nû derkevin berê mesela û berê şîroveya bide deverekî din. Niha em şîrove dikin. Em tiştên qetî nabêjin. Tiştên wilo yeqînî sedîsed çi ne lê şîroveno xwe dispêrin agahî, xwe dispêrin informasyon, xwe dispêrin hinek ezmûne û tecrübeya siyasî jî. Em biçin mijara xwe ya yekemîn bûyerên li Parîsê rûdan. Ji bo bûyerên Parîsê me berê li ser tevna civakî Facebookê min nivisandî sersaxî dîsa dubare dikim ji bo malbata kesên ku jiyana xwe ji dest dan û şifa lestîrîn dem şifa ji bo birîndara dixwazim. Ev bûyera hanê bûyerekî terorane qirêj pîs e li ser hemû asta. Yani kîl pişt wê bijî bavê mil pişt vê bûyera hanê bijî bûyerekî teroraneyî yani kîl pişt vê bi sebeb çi bi bingeh çi bi plan çi bi bîyerekî qirêj û terorane û bi tundî mirov şermezar dike. Ev yek. Em jê xelas bûnînê. Di do hinek tişt bala min kişandin yani divê bûyera hanê de ku 2013 de li Parîsê dîsa bûyerekî terorane qewmî sê jinên Kurd bûn qurbanî. Di nava her sêya de yani Sakîne Cansêz da yeka ku ji damezrînerê PKK'yê û kadroyekî pêşeng di tekoşîna jinê a seranserê Kurdistanê û di nava PKK de bi taybet û digel di jinên din jiyana xwe ji dest dan û lê ev helwesta PKK ne bi vî rengîhanê bû. Yani jinişka ve me pirsî me ji hinek welatparêzên li Parîsê dijîn 2013 gelo windicî de we rabûn ser piya û meş û çalakî û protest û
ودنيا خراكرن قلنا شكلو تنو لي دبي بويرا هاني ده هما يعني بلكي ساعات شي درباس نبو بحزارة كسولو جفيان وروجا بشتي ويجي ديسا بككي خلكي شان باريسي ودبكو ومسألة ايدي دوباره ببوش خو بككي و بويري هاني تزانو چوا استثمار بك توب کرنا خلكي جواندنا خلكي ولو بفي شوين زو ولو بالا مكشان تتوقعي ولو مسألة حاضرة يعني حاضريك ده هي يعني جبر چیز دی مثلا دبیجن بری دمکی لألمانیا هن کوملو سازیان پککی هاتن گرتن پککی بانگ لگل کر کرابن و هلوست بدن دیار کرن و پروتست بکن و بریارا هانه بریارا ألمانیا پروتست بکن نظام شرمزار بکن يعني 500 کس درکت باورم لفرانكفورتي بو يعني لألمانيا بو يركي بفيرنجي هاني رودا بانگا PKK اللي برسبا قل نهو وبر ألمانيا جالية اكونومي وجالية جماوري يعني 3-4 قات 5 قاتي فرنساي كوال فرنسا ولو جنش كيفي وببيرنجي هاني خلق جویان و چما ده بویرا ساکین جانسس ده يعني ولو نجویان و في حلوستا ولو ديركت ولزگيني و بي شوي هاني جماورين PKK حلوست ندا جي برسي خالا برسي ولو دلبين يعني عف چوا في مسألة هاني چه دو يعني اوه کسی ایدیشکار ده چوخو تسلیمی يعني پولیس ویدگره دبیجه نجات پرستم ده دنیای ده چی نبی کسک نجات پرست بشیش خور نابیجه نجات پرست دبیجه کسک هی یکی کاری تروری بکو بیج ولاش تروریستم ناوی کی دن لخوا بکه نجات پرست بشی و ناوی کی دن لخوا که يعني شیوه کی دن لخوا بده دیار کرن خو نابیجه به ولا از نجات پرستم و از نظام چو خو بده ناس کرن یکی يعني 5 سالي بانا ما يبقوتانا 45 سالي 30 سالي 35 سالي دوی سینوری يعني دش 6 سال هفته ني سینوری هفته يعني وني دي يكي يكو بفيرنجي هاني وراب في چاركي هاني دار بخ آگاهی گشت میں کو اب کسی هاند چو کو ماليجي او ناوندا چاندو هنري احمد كايا يعني چویی وی دریجی حاضر جی بیه خلق ویدیتن چویی و هاتی چند جارا چویی و هاتی يعني جبر چه کاپچرنگی حاضریا پلانا اوی دکی یانجی جبوکو ورد یار کرن کو ویا اوی کسی هان وی نجات پرستی هان وی ترور کاری هانه براستی خو پلان کریه بویراوی و ایدیشاوی پلان کریه افجي جي برسي يعني بويرو هم شروفه ديكن هم سر داخبن چار بري PKK داخوياني درخينه مديت وفقرن لمالپرين انترنتي بنرن داخوياني بيدي بري PKK مالپرين آپوچيا بنرن هوار نيوز فرات نيوز وكيبي يعني داخوياني تفدمي و پیدی بری PKK و بتوندی شرمزار دکه و بال دکشین سر ترکا نبیجه ترک لدوبه مثلا يعني بري لبرسين بري حمود تشتي يعني هنا فرنسي بحثات تشتكي نكرنا ترك طبعا باردك يعني خير يعني PKK بحمو هيزا خوا ومديا خوا وهوالي خوا قينة يعني بيدي ولو لاواستر بيدي تجيد بيان بلاووك داخوياني درخست و يعني نقمان تهمة يعني بيجي تركلو مسألة بشتر زبير عيدار وكانكا وداخوياني ولو دركات اللي بيدي زو دركت
جي يعني بلام مكشان براست يعني بيدا ولو تدقو قيدا خوانيا وي حاضر بول بندا ابو يري بول درجة بلاغ بكن يعني دیسا پیوه گریدایی نها کرد قربانینه کرد ایریش لسروان هاتی کرن دوار بیج والا فرنسا منا پاریز اف درو فرنسا نپار فرنسا ناز دکه بنرن فرنسا باريس لندن برلين بروكسل وامستردام حمو پایتخت حمو دولت اوروبا و یکیتیا اوروبا واشنطن ده ناوده دزانن ناوندا چانده و احمد قایا ناوندا چانده احمد خانه ناوندا چانده موسی عنتر ناوندا نزانم چاند و هنری یولماز گونی همو سازی و دکانین ریخستنی ای پککین دزانن پکک بناوی چاند و هنر و کومله کی وکه ده هندری کومله ده غرفه تاریخ و حبسی هنه على لشارلغوا کومله کی ولو چی کرنه لی پکک ده چه کورس پرورده جبو کادر و خباتکاری خور چیده چیدک على بر بلژیکا و جا هر کومله کیجی حبسکوی هی جار ناکساتی دگرن تیر آدوی لچاندا احمد قایا بخوا هنه کس کردن کامپانیا ندانه یانجی روزنامه وان نکرینه یانجی رخنه کرنه برن وان ده هندری کومله دل خلکی خستنه ریخستنا پککی لفرانسا و اف آگاهی جورج مرگه هاشتی یعنی ده چاندا احمد چاندو هنری احمد قایا چاندو هنری ناوند و کوملا چاندو هنری کرد درباسی بزوره درباسی بونه و هنرا پککی دلیدانه و پوز و چاف خوین کرنه دیتن دو هندری و کوملا هانه ده اوروپی زانن پاریس زانه دولت فرانسی زانه جدویجن والا دولت فرنسا معنا پاریس جیریشن اولو مغدور و قربانی و ربند دن دیار کرنده ناوا رایا گشتیده نراسته ایکو رژیما پککی ل روجاوای کردستان د پاریس فرانسایی برنار کوشنر هر رو درو لوی دریه و دما کو دشو قامشلو هلبت صبري اوكشي دبينه برپرسه پککی شلوه دره دبینن سلاح فرانسی شی جوان ردشه آلیکاریا مادیا فرانسی شی جوان ردشه افچ دره و افچ بیبختیه یعنی د جوه چاغیده جه 2013 حتی 22 اف 11 سال دو بویر تنه ل فرانسا چه بوی لدجي كوملا وسازي وكساياتين بيكي كدن شت وقت تطبيقي سبينيرو ايفاري ايريش لهمبري بيكي هينا لهندري فرنسا نراسته يعني افدر وهاني نراسته او كادرا بيكي كو جباكور هناك آگاهی دبیجن يعني جباكور گهاشتن ما اوینا گوی کوج هرما بوتانه کا شرنخی کا جزیره کا بشکی عشیره گویان هیه کجیانا خوش دزدا کادرا پککی یعنی رخصتنه بول حتی روجا ایرو دنا و خباتا پککی حتی بریجی جانا خوش دست بده دنا و خباتا پککی ده بو یعنی چوا ولو چه بو بیار بچرنگی قومی یعنی براستی بمشو بگمانه لگوریمه نه دولتا ترک امدکاری خوی شردکه و ج فرانسیا جیر گوتی و ج امریکیا جیر گوتی و ج روسار گوتی و ترک درباسی ببن اف قرابالغ و خرجرا ترکا و اف قفخارن ترکا نو راحت صار نابن ترك نها دخوازن ورن هريما كوباني عين عيسى من بجيوان بتفايد ديسا بقين نعبدو وسري كاني وفي هريمي هاني
رو آوای فراتی ام بوی بناف بکن و تیخ بن و هنک بش جرو شلاتی فراتی و تیخ بن کنترل آخوا و بردوام بک يعني اگر بسر بك بسر نكبه مثلا اقدنه لي بريارا تركا بلان تركا هي دوی واری هانه ده هي پککی هول ده بشکی وی پلان هانه درنگ بخی يعني و خوب ده دیار کرن کو قربانی و ظلم لیتی کرن لسر اوروبا بو يركي ولو مزن لازم يعني تشتكي ولو لازمه يعني وكي احتمالك از دبیجم يعني وكي شروع بكرن كو از دخم دنا چارچوبه احتمالاتا كو ممکنه PKK تشتكي بفيرنگي هانه تشتكي بو يركي ولو باريسي جبوكو كرد وكي مغدور نتني كرد PKK ينجي روجافا وكي مظلوم ومغدور ورد يار كرند دوی چارچوبه هانه ده و يعني بيوستي بچه هي بو يركي بفيرنگي هي يعني رايا قشتيا فرنسي رايا قشتيا اوروبي ج چپ حيا راست حمو يعني ببن آلي گرين روجافا يانجي سيستما روجافا وهبونا PKK دهندري روجافا ده احتمالكي لقوري ما يعني ممكنه PKK تشتكي ولو الدار بخه ممكنه مرضي احتمالي هاني دور نخه اري مر احتمال تركاجي اري سري سدي سد يك بشي تركا تليا تركا ده مسألة دهبه اللي مرأي آلية دنجي بنره مرأ آلية PKK جي بنره بتايبت دماكو كو بري دمكي محكمة أوروبي دعوة PKK استئناف PKK جبوكنا بيش ليستا تروري در راكن قبول نكر رد كرن يعني كنا ريخصنا PKK هنا ريخصنا ترورية بيركي ببيرنجي وبهل يعني بتشكي جالية معنوي جالية سياسي هيزا PKK دنافا أوروبا دنافا اعتبارا PKK وكي مغدور وكي مصدوم وكي يعني ريخصنا كي ظلم لي هاتي كرن دنافا رايا قشتيا أوروبي ده اف اعتبار ولو چه ديسا بيوستيه بويركي بيرنگي هي اب احتمال هي دن فيدا ما داوي دبان چند ساله داوي ده كتلة PKK الهندري أوروبا ده إيدي ولو صار ببونه إيدي نما باوريا ونبا PKK دهات ونبا يعني برياري ريخصني بيكنا دانين بيوستيه ببويركي ببيرنگي هي جبوك ديسا ولو گرم ببن انرجي بستينن تيكي بنا غالب وتفكير وبي منطقي هاني حركتكي رح وتين ديسا فقر جودي ريخصنا PKK وكتلة PKK دهندري أوروبا ده أفهمو أز دبيجم احتمالا أز نابجم قطعين احتمالا كو سبه دسبه سيزبه كاوي شدر كبه الميداني اف بيبو يرين باريسي براستي از نزانم تشتين سبه جسبه رنه لي مرد كاربيجو كو اف ايريشن لهمبري بوليسا حتى انها سي بوليس يعني الغوري آگاهي انو چيان بلا بونه زيدي سي بوليس هاتن بريندار بونه خسار ضرر و زیان جی چه بی فرانسیا ل چیجی دوی واری هانه ده يعني كرد دوی بويرا دوی يعني راكسيونا هانه ج مظلوم بو ظالم يعني خلق نابجن PKK خلق بيجن كرد اعتبارا كردا رشد بي يعني تشتكي نباش بو يعني تشتكي پر كريد بو پر قريج بو او ايدي شا ترورانا لرودا راكسيونا قالوا جماورين PKK جي نا راكسيونا كي ولو بعاقل بمنطقو بركو بيك بو يرد زك هفده جيه برسو قمان ومشو موراني براستي
في درباري ده ذكرم في بيجم دلوقتي هنتش ندن رو يعني دركه من هولي نقريداي في بويراهاني مرا كار بجارة كيدن لسروي بآخذ ام بچن مجارة دن جنش كافه سروكي يكيتين اجتمان ينكه بافل جلال طالباني هاتي روجرابا ويت بخير وخوشي هاتي ويت بسرسر وشعبي كيد هاتي هوال بافل هات روجافا هات نافندا قسدي ولقوا فوتوجي ديتن ونوتشجي بلابو ويجي سر تويتري آخبي ومظلوم عبد جي سر تويتري آخبي وبفي منطقي هاني بفي شوي هاني جنش كابه افجي يكجو بويرين كو رايا قشتي كوربي مجول بو لقوري ما كو تشن لدوفي مسألة هاني هنا منو تشجي خواندن لقوري نوچيا بحثا يكيتيا نتوي جبوني بافل يكيتيا نتوي هاتي جو يكيتيا نتوي يعني يكيتين اجتمان نما يكيتين اجتمان انا زانم تشيش يكيتين اجتمان مايه يعني تبي رواد حفتي وبينجاده 1975 جلال طالباني يكيتين اجتمان للسوري تشيكر دبن باسكو بانو آليكاريا رژیم حوضه صدره هنه گروب رزن هزن سیاسی بو گروبان شیروان مصطفى هبو گروبا جلال طالباني هربو فؤاد معصوم زمشكر هاتبو عمر شيخ موس ايدن عامودي هاتبو ودناف ده يكيتين اجتماعا شكرمون يعني يكيتين اجتماعا نه بارتيك تاني يعني قفدك قرزك ريخصدنو بارتي وجروب ولد ناف هفدو ده جماعات سياسي شخور بيبا ريخصنا هاني تشكرن نا چجي مايه اف يكيتين اجتماعا چجي مايه يعني نيشيروان مصطفى شخوجي حركة كدن چيكو قال كسين دن جي ولا شي قطبون نظانم كيشي يعني بلكي او بارتيا سوسياليست اي زحمت كيشان جي دن بريد نافا يكيتي دا ونجي بكشيا يعني تشتكي ولو يكيتين اويك بري گريم يكيتين اجتماعا جي قالك هزوان مرن يعني برهم صالح قال دي يكيتي دي قد دربا يكيتي قد اندري يكيتي دي يعني روشاوي جولو ناف هفدايو برجواندي تشبو خوازه لقال يكيتي بقى لدج يكيتي بقى وفي منطقي هاني تشيش يكيتي من اجتماع ماي يكيتين اجتماع خو باراست يعني دما جلال طالباني دخونه باراست دما بافل دخو نها مالبات طالباني ماي ودر دوري وانو وبرجواندي پرستی كل در دوروان حتى مالبات جي لاهور وبافل بحبكتن وهفدو جعري كرن هفدو اني فرنكي يعني يكيتين اجتماع نونري وي سروكي وي بافل جلال طالباني هاتي وي كردال هفدو بينه يكيتي چه بأنا كسي رونش نا بپده كسي رونش نا بپارتيا پیشورو رحمتيه حميد حجدر نا پارتيا پیشورو هناك ناكو كيدناف دهيه بافل وروان هفدو بينه باسكي صلاح درويش وباسكي احمد سليمان احمد سليمان لقوري آگاهی گهاشتنمه نزیکی دخوازه خب پیاده و پککی رو خوش بگو صلاح درویشی دخوازه کسایتیا پارتیا پیشورو بو پاريزه اف ناکوکی دنابرا وان باسکاجی ده یا ما برا بافل ور وان به لحبینه اف جی نبو کان یکیتی یا ویا هاتی یکیتی ها چه بکه هاتی پیاده نونری پیاده صالح مسلم ونظانم کی وشخوا او محمود الرش جكوباني كيتيكي ومصدوم عبدي اني جمع هفدو مصدوم جنبري جمان وان اني آواهيا قصدي بارقها قصدي اگر يكيتيها بتخواز وان هفدو بيني يعني يمك ناكو كي هنا حياة چه درجة كورن حياة چه درجة جهشت قناغا قطبوين
يعني خویای بافل طالبانی نونری یان جی شاندیا جمیل باقی که توازوان بکی نحبدو جبو وان بکی یک هموکا دبن باسكي بككيده بكي يك پرچه يك كتله يعني از ببيرنجي هاني لمسألة دنر مديت يعني وجديد كو جلي عسكري الخاكرية بافل طالباني جلي عسكري الخاكرية ميرو شنغا كركوك تسليمي قاسم سليماني وحشد شعبي كرو هاتي يجمرو روجافا باريز ev mirasî ez pisekî di medya PKK de wilo geriya hinek nûçe dîtin yani nûçeyên ev yek nûçeyekî ku dema Mazlûm Ebdê ev sala 2020 ye Mazlûm Ebdê dema diçe Slêmaniyê Lahor Şêxcengî wê çaxê hevserokê yenekê bû wê çaxê hevserokatî hebû yanî di nava PKK nêrûmêne di nava Yekîtî Niştiman nêrûnêr bûn ya her du jî bafil û layê apî wî Lahor Şêxcengî her du jî hevserok bûn Mazlûm Ebdê wê çaxê ew Hawar News jî vê nûçeya hanê belav kiriye û çi dibêje dibêje nîqaşekî biratî bi Lahor Talebanî jî nabêjin Şêxcengî û bi vî rengî hene ev 2020 berî wê dîsa li vê derê Hawar News çi dibêje ev jî nûçeyekî 2018 de derketî meha Ağustosê meha Tebaxê dibêje ku daxuyaniya Lahor Şêxcengî dibêje şingal neketî bin distê Daişê lê hatî teslîm kirin yani Partî Demokratîk Kurdistan mebesta wî jê ev e şengalê teslîmî Daişê kiriye ev di medya apoçiya de 2018 de derketî têkiliya Yekîtî Niştiman û têkitiya yani ev têkiliyan me gelek cara behsa wê kiriye ji yani Yekîtî Niştiman alîkariya PKK kiriye ji bo peywendî bi rejîma Havda Sedr çê bikin ev Cemîl Bayik jî dibêje û Abdullah Öcalan jî dibêje yekemîn rêxistina ku bû alîkar û piştgir ku têkiliya PKK bi rejîma Sûrî re çê bibe Yekîtî Niştiman û Celal Talbanî bû bi rêxistinên Filastînî jî re bi vî rengî lê ev têkilî di dawî dûlo xera bû çawa xera bû hevayê ev rojnameya serxwebûn hejmara Temûza 1900 û heştê û sîsyayê rûpela 21 PKK eşkere divir de eşkere li vir PKK nivîsandiye ez ê wêneyê wê ji we bişînim hûn dikarin vegerin erşîfa serxwebûn PKK dibêje Yekîtî Niştiman hêza Yekîtî Niştiman endamezrînerê PKK û endamê komîteya wê ya navendî digel şervanê me İbrahîm Bilgîn Yekîtî Niştiman ew kuştin resmî û dîrekt vê mesela hanê dibêje di 1980 dîsa protokol bi hev digel hev PKK û YNK datînin dîsa pevçûn çê dibe kabsa deqakî ez ê ji we vîdyokî pêşkêş bikim piştre derkeve vegerin dîroka têkiliyên YNK û PKK. PKK, I think, is provocating. PKK is denying the right of the Kurdish people and harming our cause. Look, PKK is sometimes inviting Turkish journalists and show them that we have here inside Iraqi Kurdistan our basis to tell Turkish government we are here in Iraqi Kurdistan to persuade Turkish government to attack Iraqi Kurdistan and then to disturb the relation between Iraqi Kurdistan
And Turkey, you know, we are now receiving all kinds of support and assistance through Turkey, and then Iraqi Kurdish people will be prevented from this kind of assistance, and then this will be a very good support to Saddam Hussein. By the way, we discovered and we have documents proving that PKK is dealing with Saddam Hussein since 3 years, and they were supporting them, and they were coordinating with Saddam Hussein's dictatorship against the people of Iraqi Kurdistan. جلال طالبانی به زمان انگلیزی جامعه دبیجه PKK رخصنکی پروفوکاسیونا چیده که و تیکلیه و رژیم عراقی رهیه و روشنموان بیانی به انگلیزی داخل جلال طالبانی جا وقتی دهات جمع سروک PKK دکت سروک آپو حوال آپو و کردستان دریا PKK در ازگار بده ولدبر الدنجي دقوت أوجلان دينا يعني جلال طالباني هنا جلال طالباني صاحبو حمو كسبه بيراهاني أذكسي كل جنابا PKK جي قطبونه يكت نابا PKK هنا هنا صالح ده حزاري ده چوا PKK إيريشي يكيتين اجتماعان كر ناكوكي عندنا براوان ده حتى PKK ده هندا خويانية خود دقوت كو هیزن باشورین کردستانی دناوا کمپلوان آف نتوایی دنه ما بس تاوان پی یکیتین اجتماعان بو دو قناغک یعنی تیکیلیه دنابره هر دو پارتیا ده تیکیلیه نولو گنی بون چه یکیتین اجتماعان و PKK دگینه هفدو یک تیکیلیه بر رژیما سوری ره دو تیکیلیه بر رژیما ایرانی ره سه دجاتیا مالباتا برزانی و دجاتیا PKK ev her sin tiştên sereke ku wan digîne hevdû ev her du grûp ê siyasî ku bi rastî zarar û ziyan yekîtîn îjtiman jî zararek û ziyanên mezin gihandiye doza Kurd hîna ji serdema şêst û şeşa ji çîroka Ibrahîm Ehmed û heta roja îro û çi ji yekîtîn îjtiman derketiye goran moran تفگرا جوان نو نظام چه بناوی ریفورمی ورو کلترکی فاشیست لهمبری مالباتا برزانی و PKK یعنی رهند جماعتا رهند نویس کار دبن روشن بیر دبن انا تشین دنافا او شهسوار او ناوی بیچیه و کو رخصناوی نو هي من هاوی ویش بیر کر شخصوار و شخوا گورانجی تفگرا گورانجی مدیا وان همو بیا PKK شخوا زینها بحثا مدیا گوران بکم کو مجارا پشتی وی مجارا هنی ما بس تامش وی آخافتنی کو هاتنا بافل طالبانی آجنشکا وی شوی هانی روجاوای کردستانی يعني أسخيريت نابينم يعني تشتكي ولو بربتشاف أجر خيركي يكيتين اجتماعان هبانا ويل هوليري هبانا ويل دهوكي هبانا ويل سرزاخو هبانا ويل سر شنغالي وكركوكي هبانا ايكو بكيري باشوري كردستاني ني ايكو PKK لباشوري كردستاني خورت بك از بحثا یکیتین اجتماع و وکیلوی و ورن درندری روجاوای کردستان PKK هزار قاطی خورد بکن یعنی خیره وان خیره یکیتین اجتماع کرد باشور کردستانی را نبو و روجاوایی را جخوا و نبه ام بچن مجاره داوی مامۆستای هێژا تێکۆشەرێک قەڕاسە تێکۆشەرێک گەورە لەهەنگ قەهرەمان سەرۆکی PKK بەری برێز گەنەرال موراد قەرەئیلان هاتیە در kanala televizyona a tevgera goranê hevpeyvînekî berî çend roja çêkiriye jêr pirsa şandine ew jî wilo vîdyok şandî û ji wandî ji wan re montajkirin û dexistine yanî tiştên wilo bi rastî wilo balkêş û girîng min tê de wilo nedît
هناك خالين بتشوك هنا ولو أزيل سربع آخر وكي برسب يعني أنا ونفجر لوي هفيبين جوني ببينن هفيبينا قرائلان وداخو يعني وي د وي هفيبينا د بس نتفجر قران د وشورشگری قراسه وشورشگری گوره نچیروان مصطفى نشیروان مصطفى قرائلان پس نویده و دبی خطاوی راسته و نزانم چه ای باشه خطاوی راسته دیمکی ده هریما کدبن کنترولان شیروان مصطفى ده دما اف هر دو شهیدین کردا هر دو کادروین پیشنگین پککی هاتن کشتن دیمکی نشیروان مصطفى تشتکی راست کرم برز مراد قرائیلان دبن دوی هریما کو نشیروان مصطفى تید دستهلاتدار بو برپرسی عسکری اینکی بو از هر دو شورشگر هاتن کشتن کوی چاقی دما وانا هاتن کشتن دما وانا اف هر دو شورشگر هاتن کشتن مراد قرائیلان کادرو کی نورمال بود نابا پککی ده نه کادرو کی پیشنگ بوجی يعني مراد قرائیلان کنگره سیاه حاضر بویه لیکن کنگره دواجی حاضر نبیه لگوری آگاهیه من اگر از شاش بم حواله جمال جمر سر راس بک جمال د کنگره چارا د نوبا جنوب بی اندام کمیتا ناوندی یعنی دما اف هر دو شورشگر هاتن کشتن لسردسته یکیتین اجتماع نشیروان مصطفى جید ناوا یکیتین اجتماع دبو و هریم ادبن عسکری نشیروان مصطفى بوجی پس نویده ده پس دبی خطاوی راست لهینا اکتیف نبی و ام بهیوی نبی اکتیف جا وقتی گوران اکتیف بی امریکی ما گوران کی گوران چی جماوری یکیتین اجتماع شخور بریه قط کریه جماوری کسی کی روش کی جورا ودیتیش پارتی دموکرات قطبیو تبلی تفگرا گوران بید işte کلو من نبیستی اگر هبش بر بیشن یعنی گوران هم پیشه و رقیبه کیه نه رقیبه پارتیه رقیبه یکیتین اجتماع به اگر خطا نشیروان مصطفى راست demek جلال طالبانی خواره چینا به هر دو خطی وان راست بن حواله جمال دمات پس نه یکی ده demek ki kemer davej ایدن وجبر کو هر دو جيش هفدو قطبونه هر دو جيش هف قطبونه يعني مثلا ندري خصنين جدانه ناكو مثلا تراب دما ترخنا البككي اللي بيدي بك يانجي دما ترخنا البدكي بك تبسني بككي ددنا نولوي يانجي ترسيوي ترخنا البككي بك ديمكي تبسني بدكي دري خصنين جدا شهفدو قطنا بوينه اللي فانا شهفدو جو قطبونه وهفدو بيس كرن وهفدو ما نائب راته يعني ده حزار ونها ودها ويازلا وأفنا كوكي وشرو بلشوني نابرا نشيروان مصطفى وجلال طالباني ده شاني سري هفدو بوخي هفدو درخصن ميدان يعني خطا ويراست ديمكي خطا ايدنجي قوار بيج ما مستلي مثلا يعني كان بنرن بالسر مجارة يعني قلت تشتولو آخذي مراد قرائلان كان في مجارة هاني بنرن بيشد پرسکریکا اساسی اوه ده سالن بهوری دا به تایبت پشتی شر دجی داعشه دا ده هرما روجلاتا ناوین دا کرد درکتن پیش و دولت ترکیه جوه ترسیا yani tırs و خوف vera çevik ve Kürt bugün devlet ve Türkiye parça bebe. Ji bu peşiya ve bigire konsepteki nuj bu xwe xis bin bidyare. Ev konsepti nu hinekî bi hişmendiya Osmaniya nu şuna ku Türkiye çuk bebe gerek milli hakkı Türkiye bu
حدود مساقی ملی وسا داگر بکه یعنی کنسپتک وسا دولت ترکیه خص بن بیریاره او چاقه ما ویا به اساس کرد جبو خواه خطر دبینه به ویرا گو پرسکری که بکا یعنی دهاتی gelekî baş hevalê Cemal enizan yani ez ji te bawer bikim ya ez ji berpirsa PKK hêlîn omîd bawer bikim. Hêlîn omîd dibêje niha tu dibêje dewleta Tirk nahêle. Naxwaze dewletekî Kurdî çêbibe. Ditirse dewleta Tirk ji dewletekî Kurd ditirse. Ji statiyekî Kurda ditirse perçe bibe. Ev yani معقولم تي دكبا عاقلة باش حوالا te hêlîn omîd dibêje Amerîka dixwest dewletekî Kurd yan jî tiştekî Kurd li hundirê Rojavayê Kurdistanê çêbik û bi PKK girê de lê me nehişt. Ev hêlîn omîd dibêje baş kerem bik bersivayê bit. Ya hevala te rast naaxive ya tu rast daaxive ya dewleta Tirk rast daaxir. Çîne hûn hemû rast daaxivin. Yek ji we derewat dike. Kajakiyê dibe ti eşkere bike hevalê Cemal. Wilo nabe yani. Yek ji we şaş. Dewleta Tirk êrî hala bavêrin dewleta Tirk derewat dike. Dewleta Tirk şaş. Dimîne ti û hevala xwe. Hêlîn omîd. Yani em fêm dikin dewleta Tirk li dijî dewletekî Kurdî li Efrîqiya be, li Latîn Amerîka be, li kî derê be bes hûn çima li dijî dewleta Kurdî rawestin? Ne ez dibêjim hêlîn omîd dibêje. Berpirsa te, hevala te, kadra te vê meselehanê dibêje. Hûn çima li dijî hewldanên bivîrengî eger hebil cem Amerîka planekî bivîrengî. Amerîka hevala te û hevala te diparast di Rojavayê Kurdistanê û heta roja îro. Çek û sîlah dida we. û Amerîka dizanin hûn li Rojavayê Kurdistanê desthilat darin. Dizanin we dibîne û nas jî dike. Ja hûn kîne hûn li hemberî planê Amerîka bibise. Amerîka eger tiştek wê hebana, Amerîka niha bixwaze hevalê te ji Rojavayê Kurdistanê derxîne wê derxîne. Tu nikar tiştekî jî bike. Mamoste, hevalê hêja, hevalê qeraste Murat Karaylan. Kalam em guhdar bikin binerin bê hîna çi heye. Di xurçikê mamoste. Niha piştî ew çalakiyên ku HPG li Mêrsînê pêk anî û şûn de di navbera Selaheddîn Demirtaş û HPG de hin nakokiyan dihête dîtin. Gelo ev nakokî ne yan jî tenê cudahiya nêrînan e? ne nakokiye. Yani dibe ku nêrîn hinek mijaran da cuda bin fakat nakokî nîne. Yani Selahattin Demirtaşî berhemekî va têkoşînê ye, beşekî wê ye. Ji xwe û ji xwe wisa dibînî. Yani ev camia pir berfere he. Dibe ku hinek nêrînê cûr ve cûr tê hebin fakat ji bo doza azadî û demokrasî yekdestî jî her vê hebe ye. Di va çarçevê da ez dikarim bêjim tin nakokî nîne. Rast e hem şerê taybet ê dagirkeriya Tirkiye û hem jî gelek haliyê dîn nav muxalefetê de cihane dixwazin bi kar bînin wekî hinek cudayî hey wek bikin nakokî wisa kûr bikin di va derheqê da hikûmet jî hewldanê xwe hene û muxalefet jî hewldanê xwe hene fakat voxsê de çi encamê nika bigirin em nas dikin her kesî û vê gelê Kurd di va serdemî girîng da yekîtiya xwe biparêze, yekîtiya heme sazî û rexsînên Kurdistanî di Bakurê Kurdistan de vê pêk bînin bi xurtayî di va serdemî girîng da ve helwestê xwe pêş bixînin tev dostên xwe
ترکیه دموکراتیک خواز و چپ وصا و اراده بونه که رابر کنه کس نکنه و پارچه بکه و تو تشتکی ورجی نابه یعنی و گل مل سروی اساسی گرانیا خواه و اراده بونه خواه ده هلبجارتن و داجی رابر بکه اره نابراوی و صلاح الدین دمرتاش ناکوکی چنه صلاح الدین دمرتاش برهمکی وی تکوشینه بشکیش وی تکوشینه و اوجی ذاتن صلاح الدین دمرتاش خولو دبینه و خفتنا قرائیلان گهدار کر و تماشا کر اف بلگه ترکار دبیجه اف دا خویانی یا مراد قرائیلان اصولو فهم دکم جه ترکار دبیجه ویا حواله می اویا موی چه کریه اویا وشوی شیر دبیجه جوی وش ترکار دبیجه اگر ون چاوی ولی یونوی تیخن شونا ما و بین تیخن جه ما ویل بکن لهمبری ما ون نکارن اویا یک جمعیه يعني وكي كشتركات بيجوا يتحبسيت بهيلن دزنداني دي بهيلن يعني عندامي رخصني كاد برهمك اي فيتي كوشينا هاني يعني داخويانيا مراد قرائيلان يعني دود بلغي خورت لهمبري نپشت گریا صلاح الدین دمرتاش دکه لهمبری صلاح الدین دمرتاش از ولو فهم دکم انا ji Türkare Türk birhetî dibêjin divê va Murad Karayîlan dibêje tu berhemekî û tu vê teqûşîna wan e û tu beşekî hê û tu xewilo dibîne gelo tu xewilo dibîne Salah Edîn Demirtaş mamoste Salah Edîn Demirtaş divê Salah Edîn Demirtaş bersiva wî bidû ez pêm qêrê bersiv bide ez texmîn me bersiv bide ser mêrik ser Instagram û li ser Twitterê aktiv e wê bersiv bide wê bersiv jî ne belkî di daxuyanî de wê di hinek helwesta de bin helwesta Salah Edîn Demirtaş li hemberî PKK û Murad Karayîlan wê eger ne sibe disibe eger ne disibe sêsbe wê diyar bibe bi çi şêweyî diyar bibe bi çi şeklî diyar bibe mî cê razî ya nerazî bi çi mentiqî bi çi awayî ez veya ez nizanim lê ez texmîn dikim wê bersiva Salah Edîn Demirtaş li ser daxuyaniya Murad Karayîlan ew ê hebe û gerek hebe yani û gerek hebe heta mijarekî din heta demekî din heta hefteyekî din di nava xêr û xweşiyê de bimîn. Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve, dibêm ji pirsan netirsin.